yang okay pwede pon manan wow na rakso pon pe yu wow ki sanan kan ko likod ko na nalang ko na kanyay ko wow choro rong sa pun macay kot na koryang kot na speaker and legislature som ko pung labalab kan nan palyen siya momot sa government to chon pon pe yu sa Pejawan ko kuran ko na sa nan sa pun macay rongan ramo ngay sa Nicolas meran pejawan ka lagi ko kukurangan autaran sa pulmachay rongan ranwach. O iya cara laban sa pulmachay rongan ranwach, iya kayo. Kasaraw niya ni Ryan lakan meran pejawan uya kaupasan kosilo and when tungla koryaw yuwasan kasi nanton pe pejawan sa wasa sa pulmachay komatong and pranin mo yung mauriya ko tuloy sa kayo. Kasulo, may katasa may pito kan silasil. And kapinsalit sa mga COVID sa tungaw. Kabayo, koitan sa panmatay kamatongkan. O, kawabaran liberation tete. Mo yung mauriya ko tuloy sa kayo. O, kalunaw sa panmatay ran na sa langan konti. Rong sang kolonya wain ponpe niya kostuwa parya betriyay sa kayo wain penglat. Pecawan niya kasarawi. O aray chingal, chuan tatangkan metan pecawan apaliyo kasane. Haray chingal ko basan sa kalen wain penglat. Nintuan tami sansan ng parwat parya betriyay sa kayo. Euya ko basan kaslu en penglat. O kasaranyang chuan tatapukat pecawan niya wain. Nan chamber legislature me pachabe labala kolonya me pote. Irailakan me tan pachawan napaliyo kasane ko basan watch ye Delegate elect Deans Ernest. We have a former senator na Ponte State Legislature and we are William Pingalap. Saka we are a delegate ng Pingalap ko basan kare. Usuista na delegate at large ang Obasan Kasilu and Wayne Pingalap. Delegate Yoshi Philip. We have a delegate of Obasan Kariaw and Wayne Pingalap. Delegate Yoshi Philip. We also have MLL and Pakil Berku Ranama. Abindan Soar, usuista natin at large ang Obasan Kasilu and Wayne Pingalap. Rano, Delegate Elect Soar, we are senior pastor and mamoso ng UCCP, Nanmal Kalter. Delegate Elect Soar, we are sa Medal and Pakil, Philip Rose Catalia. Delegate Elect Kichuro Coas, usuista natin at large ang Obasan Kasilu and Wayne Pingalap. Delegate Elect Coas, yaman sa Wanwayan sa Kahisag Walo. Delegate Coas, yaman sa Wamel and Pagil Maniap Basic. Delegate Elect Isao Frank Jr. usuista natin at large ang Obasan Kasilu and Wayne Pingalap. Delegate Elect Isao Frank Nawiya sa Wamel and Pagil sa Katapilo. Rano sa Delegate Elect Isao Frank Jr. Nawiya Town and Red Cross and Micronesia. Delegate Elect Alfred Clark usuista natin at large ang Obasan Kasilu and Wayne Pingalap. Delegate Elect A. Clark, Piyaman Sokta and School po Pingalap, Tagasagya Ponparon and UCCP Pingalap Church. Delegate Elect A. Clark, Yasawan Medal and Pagkibargo naman. Delegate Elect Philip James, usuista na Delegate at large ang Obasan Kasilu and Wayne Pingalap. Delegate Elect James Randa Bresa at the top of Everson Department of Education. Delegate Elect James Yasawanel and Bakit Pedagogos Catalia.
Uswista na delegate at large ng Copas and Kasilu and Wayne Pila. Delegate-elect Mia Keller, Yaman Saktatao and FSM Special Education. Delegate-elect M. Keller, Yaman Sawamel and Pakil sa Karkap Bilang. Delegate-elect Ortan Berger Salomon. Uswista na ulit and Pakil Manyap, basic ng Copas and Kasilu and Wayne Pila. Delegate-elect O.J. Salman, Yaman sa Wantatao, and Imanuni and Gorbe. Delegate-elect Mayor Isaac, Usmusta na ulit ang Pakil Manyang Basic, ang Copas and Kasilu, and Wayne Pila. Delegate-elect Mayor Isaac, Maui Account and Governance Insurance Company. Delegate-elect Councilor Rizana, Usmusta na Waliban Pakil Terkuramal ang Copas and Kasilu and Wayne Pila. Rano Reza, Delegate-elect Rizana, Nawia Sorbang Lablab and Wayne Pila. Delegate-elect Uriel Tiwi, Usmusta na Waliban Pakil Terkuramal ang Copas and Kasilu and Wayne Pila. Delegate Uriel Tiwi, Uyanan sa Wantatao and FSL. Delegate-elect Kosam Keller Jr. Uswista na ulit ang Pakil sa Karkap Bilang ang Copas and Kasilu and Wayne Pila. Delegate-elect Kosam Jr. Salamat sa Wantatao Dasam Tekem. Delegate-elect Wayne Jesus Uswista na ulit ang Pakil sa Karkap Bilang ang Copas and Wayne Pila. Delegate Chiefs Mawian natin in Pila, the Secretary of Bombay State Department of Education. Delegate Aster Charlie, gusto na ulit Pakil Perento sa Akala ang Copas and Kasilu and Wayne Pila. Delegate Charlie, Yaman Sabata and School, the Secretary of Manpora, na ICCP, Manot Church. Delegate-elect Marco James, gusto na ulit ang Pakil Perento sa Akala ang Copas and Kasilu and Wayne Pila. Delegate-elect Marco James, Rano Reza, Imawia, Speaker at Mayan Sap, Council and Wayne Pila. Delegate-elect Jesse Salman, gusto na ang Delegate at large ang Copas and Kasilu and Wayne Pila. Delegate-elect Jesse Salman, we are Samantatao and Board Special Education, the SEC 100 and UCC PMAL. Delegate-elect Salman, we are Sawamel and Pakil sa Karkap Bilang. Delegate-elect Carl T. Apis, gusto na delegate at large ang Copas and Kasilu and Wayne Pila. Delegate Apis Rano Reza, Imawia Secretary and FSM Department of TCNI. Delegate Apis Sawamel and Pakil sa Karkap Bilang. Delegate-elect Kapli Kapalay, gusto na delegate at large ang Copas and Kasilu and Wayne Pila. Delegate Kapli Kapalay, Rano Reza, Imawia Chief of Staff, Kong Kapina and Wayne the Secretary and Pastor and BFF Church. Mindful, last but not the least, Delegate-elect Smithy E. Clark. Copas and Kasilu and Wayne Pila. Rano Reza, Delegate-elect Clark, Nawia Mayor and Wayne Pila.
Delegate S. Clark, na Wiasa Wadala, and Kapit Clark po naman. Sa kanyang luwasan, General Principal Audience, number Riau Soro, Riau Wayo, Labinyal, Sino Isu, Iresisip Limau. Namuitan pre-convention, and personality supports, and Kakasamukway Sarama, and Constitutional Convention, the Sangin Temporary Rules and Procedure. The Serbian Maymay in Sawan Pre-Constitution and Pilita, Delegate elect Smithy P. Clark, and we are temporary chairman and Ram Kayo in meeting club person. Di makarata kay walang tisasyos, the Lugan temporary chairman, delegate elect Smithy P. Clark, umnama. Sawasan Tubsong Matong Hong, Valiant Sport and Wing Port Base Sang Wasan Pasig. Niyaw ko sa isa kandarya katriyay sa kayo Valiant Rong nan sa panmachay Region Port Bay. Pechawan na natira Rong me kasaleta me Wasan Pasig and Wing Port Bay. Pechawan sa waskitar Rakoy Tubsong Matong Penyam sa wasa o abali sa panmachay kamatong kan. Ang kawapan ranan mo Mau Celebration Day and parya katriyay sa kayo. Tupsokan na yung agit umpoyan telepon, basket, tennis, o sangan tupsong kamatong chochokay. Kasulungan sa panmansay rungan watch, panulakan kachuan na palito kain sila munian kabinsalit sa mga COVID sa tuwang. Men kachuan sa kurongway pa kon may renarmasakan makakerniyang kachki. Te kachuan to kain sila kabinsalit sa mga COVID sa tuwang. Sang paray sa kwalong bachota o ang pilpachawan san may niya kan medisinian so jaka kanyang coach kita pachawan na to kain sila watch to kain sila yung kabinsalet so mga COVID sa tuwawat kain bachota publical palpalian manunian pompe o ni dispensaryan kolonya Talian publical kain pachawan rich tagla kwalong mensang leglap na namin sa ujik sang niya plenialan Koros naman yung coach kita bacawan to kan sila yung kapinsali. Te soma ko bide sa tuwa ba nananaw de tataroba mohon to kaban pachota. To kan sila yung kapinsali te soma ko bide sa tuwa watch kumiyaw nito. O yung pilbacawan sansal maran watch kujay sabal man ko niyan sila Riau. Yung Moderna vaccine o yung Johnson & Johnson. Ang Moderna vaccine kan pachota bakit Riau nan rairan rari sa kwalunan punga o Johnson & Johnson kan pachota pakeucha. Sang nagawait ang Valiant US Central for Disease Control, uniyan sila kabinsalit sa mga COVID sa tuwawat. So, tsaka o apoy parara bachpacho ni percent way sa tayong poincheo. Nan robots na kan pachota sa Valiant Bombay State Vaccine Administration kasaleta Melelete ni Marcos isa kriya katriya isa kayo. Hiray na ramasan Bombay kan makachkiyar tabachawanayat. Tokan sila kabinsalit sa mga COVID isa tuwa. Kanyang tokan Moderna, the primary dose. Hiray na ramas nan riya bukuriya kwa naman may pachpacha ni percent pa isa tayo. Kanyang tok, the second dose, hiray na ramas walakit. Riya po po, riya man may pachpacha ni percent sili sa lumang. O irailakan na pachin ta pachaman to kan sila and Johnson o Moderna. Irai na ramas nen kit apo po may pachpacho ni percent pa sa kwalo. Rangot po kay pachin sa kalman ko niyan Moderna. 5 kit 12 kit way sa tayo o niyan Johnson kit Riya. Pwaitan ko mo itong ang kawapan ran and liberation day ito may mauri na katriyay sa kayo. Pwaitan ko mo itong ka ng kawapan ran and may mauri na katriyay sa kayo ni August 12 na katriyay sa kayo. Yet one pwaitakan ang reality league, iyang uwang tiebreaker
Tiebreaker na poita, tangkan isa kwalunit. Tayo, niya kostuaw, kamatangan basketball, o nanpungan tungilap o mokil. Tungilap na poita, tangkan lima isa kriyaw ni lima isa kayo. Kamatangan basketball, nanpungan sa puwapo ko, nat na poita, tangkan lima isa kwalo ni lima isa tayo. Kamatangan nyakyo, niya kostuaw, nanpungan o kichi, me poita tangkan ye isak ni silo. Kamatangan yaktun nan punganonakan nach o kolonya. Nach me poita tangkan isak wanaw nisu. Kahit saklan sa kalmachay rongan ranwat ye ran masalangan ponpe. Ngalangan kan patspatsa ni beach. 0.8 kulagay isak minute pa isak walong mensang. Ulan kan patspatsa ni beach silo Silo kulak tayong minit sili sa kwalong rin sawas o manangal kan patspatso ni PJ kulak isak minit isak kayo nipo. Rano chan kan patspatso nan pungan paliyay o palimasan ni nat limaw loklukan pa na kan patspatso ni PJ silo kan patspino kak niyang marmarakan katso o kayang saw. Ni saw chikang kan patspatso nan pungan paliyay o palimasan ni natesa gulaglagan pa na pan patspatsa na silo pan tabakon yang ako marmarakan ko chow niya pa ang pan patspatsa nanpungan paliyero palimasa ni nat limaw lilisa gulaglagan pa na pan patspatsa ni silo pan tabakon yang ako marmarakan ko chow walang namra na yung patspatsa ni tagaroy wali saktuwa walang namra ranwach patspatsa ni tagaroy sisak limaw. Wai sesongan kacau nomorati na imray na nawarya isak tayo. Patspatsa ni 0.0 riyaw o 1 kacau nomorati na sampung wat. Patspatsa ni P riyaw, point isak riyaw. Doon pay pan resang kachpin. Klak 1 minute pa isak tayo ni Sauchik o pan prom sa lang kachpin klak 1 minute riyaw isak kayo naman sa malakang. Main ko yung matyakan autagan sa kalmachay rongan ranwat, kalangan ng kuburan koros o kasadelya.